At tsuta mo po ngeni, king kanam a domingo, ning pamanyubling mebye, ning ginu. Kambeda po rin kaya katamong sariling panalangin, kapag nasan at kayadwanan kaniting Santa Misa, iabetala po ring makatuking mass intentions. Kapasalamatan ng Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Mayor Rodencio Gonzalez and family, Celi Francisco Zeller and family, Ferdinand and Mirna Lizing and family, paraking safe travel ng Nathan Matienzo, successful licensure examination for teachers ng Princess Shen Uliran, paraking special intention ng Ariel Josefina and Joshua Joriel Macabali, Gemma Lumba, Emerito Barrera, Federico Mandap, Ning Torres, Mayor Teddy Tumang, Engineer Jesus Ponzalan, Ding and Madel Pilaw, Dr. Hazel Ann Tumang, Architect Alex Tumang. Antimurin king special intention ng Villamor and Rizalina Tolentino and family, Ditz and Lita David and family, Giancarlo Tapnio, Norma Fajardo, Alexander Serrano, Jasper Roy Garcia and family. Paraking complete healing ng Felipe and Corazon Fajardo, Elmi Ronquillo, Mark Kleiner Bayani. Paraking good health ng Andres Navarro, speedy recovery ng Rosario de Marucot, Brother Pat Ahos, Carol Jean King, Father Deo Galang. Speedy recovery na muna Mang Oliver Papustan, Merely Manalang, Jeanette Lacap, Rosel Montemayor, Charito Obsequio, Virginia Sumaong, Monica De Leon, Leonor Salazar, Mark Antonio, Belia Trinidad, Celia Lagazon, Ranilo Dayri, Michael Alfaro, Espiridion Kayanan, Joy Manalo. Paraking Kaladwadari, Domingo Sr., Alfredo Sr., Domingo Jr., Lizelle, Giancarlo, Carmelo, Father Pablo, Jenalyn Freyal, Edwin, Miguela, Myla paraking kayang 40 days, Josefina, at Ding Sablang Kaladwa, King Purgatorio. Ingka katamu pong kapag masusyan, panimunane pong Reverendo Padre Oliver G. Layong.
kilagyo na ning ipam, puaning anak, puaning banal na Espiritu, kabalending banal at kabilang king pamilya na ning Diyos, ing grasya na ampong kapayapan, mantabe sa kekayungan. Kanitipong Domingo, ing sinubling Miyebe Kristo, palitan ng kapayapan, ing kaya katamong takot, ampong kabalisan pilubluban. Kingumpisaning Santa Misa, mausta kaya, king kayang pakalulu, mit mong kapakumbaban, adon tamoy kayang pamagpatawad. O Ginong Yesus, ikang piyapakayap ka ring sablang masakit, Gino pakalulu. O Ginong Yesus, iking mamatawad ka ring sablang palpikasala, Kristo pakalulu. O Ginong Yesus, iking babiyaking sarili mo, ban pakayapan mo kami at tatdanan sikanan, Gino pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo, at kim pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamongan sana king biye alanganga. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king mata sa banwa. Manalangin tamo. O mapamakaluluming iba, sopan mo kaming magmasusi kang bening masap sa padibusyon, kariting aldo apagsaya ng pon parang alan miya, ing ginuming sinubling mebye. Baniting misteryong gaganakan mingeni, manatili ang matutupad, king sablang dapat mi. Iti adwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pon mag-ari kambemo, king kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Ating mapilan katawong menibatan Judea, di natang lakarin Antokya, at pigmulandang tiro karing kapatad, inganti kanini. E kayo malyaring miligtas, nung e kayo tanggap sirkonsisyon, antimo ingadwaning batas ng Moises. I Pablo at i Bernabe, maigpit lang may kibadbaran, at may kiyargo tungkol kimpisasabian ay iti. Inya may pikayari, king i Pablo, ampon i Bernabe, at ding mapilan pang tao Antokya, kailangan lang munta Jerusalem.
ban mikikit kareng apostol at kareng makatwa tungkol kaniti. Ding apostol ang ponding makatwa, kambining mabilog ay iglesia, pikayari lang padalang mapilang katawong pekakatawan da, at uki kari Pablo at Bernabe, karin Antioquia. Pinili dala ring adwa katawong kikilalanan da ring kapatad, ilapin di Judas, ang mayayawos Barsabas, ampo isilas. Pepalarare karela ing makatuking sulat. Ding apostol at ding makatwa, akekong kapatad, payabot da ing karelong kumusta, karing sablang kapatad, alahing pagano, amanok nangan king Antioquia, Syria at Cilicia. Miras kaya kami ing balita, king ding mapilang katawong ibat kaya kami kaya ni Jerusalem. Detangan da kayo at ligalig da kayo at gilwan ay isip, king karelang pamagsalita. Deti makanyan man, alalang kapain tulutan, ibat kaya kami, para daptan data. Ulinita, mi pulong kami, at pikayari mi, ing mamili kayang pekakatawan mi, at itubod la kaya kayo. Datang lang kaya bera, ding pakamalan akakaluguran, a Pablo at Bernabe, a epa sayang kimbye asusuyura, king ginutamong Heso Kristo. Tutubod milaki kayo, ulinita, Judas at Silas, amunye patutong personal, kareng bage, simbit lamina, kanitang sulat. Uling kaburyaning Espiritu Santo, at kasanmetong na kami kaniti, king kayo mirinan aliwapang tuntunan, labis kareting makatuking tutong kailangan. Mangilag kayo king pamangan, amiyampang kareng Diyos-Diyosan, kayo mamangan daya, kayo mamangan king karnida ring animal, apeterang peparayan, at dumayo kayo king sablang manawang. Pangilagan yungan iti, at kayo milisya, king matulid. Adios. Ing amano ning Ginoo. Manano na sanang ding tao, o Diyos, ika ing karelang purian. Manano na sana ding tao, o Diyos, ika'y karelang purihan. Manano na sana ding tao, o Diyos, ika'y karelang purihan. O Diyos, lunusan mo kami at bendisyonan. Aslagan mo kami sana, king lupa mong malam. Baning meto sikluban, abalo na ing kekang kaburian, at ing pagkalob mong kaligtasan. Bustan mo lang bansa, tumulala at dalit masaya. Uling alang paming abiran, ingkekang kayatulan.
karing sablang balayan, at kekalang patnubayan. Makanano na sanang ding tao, O Diyos, ika ingkarelang purian, ika sana ing purian ning meto sikluban, pepanwana nakatamungan ning Diyos, sana igalang det pitakutan no karin man. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Liba na ko ning espiritu at inatad na ko ning anghel king babaw ning metong amatas sa bundok. Pe bakit neka ko ing Jerusalem, ing banal na syudad, at itipa manibat king banwa at ibat king Diyos. Masalaya iti pauli na ning kaligayaning Diyos. Kikislapyang anting maulagang batu, anting aspe, at malinoyang anti ing kristal. Makapalyat matas a pader, at atinyang labingadwang pasbul a ating bante anghel, king balang metong. Makasulat la karing pasbul ding lagyud daring labing adwang lahi ning Israel. At ingatlong pasbul king dane aslagan. At lula dane mauli. At lula king dane amyanan. At lula king dane albugan. At inyang labing adwang batong pundasyon ing pader ning syudad. At makasulat la kareti ring lagyuda ring labingadwang apostol ning Kordero. Ala kong ikit a templo king syudad, uling ing ginong Diyos a mayupayang tutu, at ing Kordero, ilang peka templo ra karin. Ene kailangan ingaldo o bulan, ban aslagane ing syudad, uling ing ligaya ning Diyos, yang saslag ka rin, at ing kordero, ya ing sulu. Ing amano ning Ginoo.
Ginoo mantabay kay kayo. Pamamasa king maya pabalita agbangkang sanuan. I Jesus nga nakaring kayang alagad. Ing lulugod ka na ako, pamintuano ring amano ko, luguran ing iba ko, at ako, manuknangan kami kaya. Ing lulugod ka na ako, tutupad ka ring amano ko, ing amanong dimdamyo, ka na ako, nunay iba't king ibang mitubod ka na ako. Sinabi ko retimbagay kaya kayo, kabang kaya beyo ko pa, dapat ing talasaw piyo, ing banal espiritu ay tubod ning iba king lagyo ko, ing mituro kaya kayo king sablang bage. Paganakan na kaya kayo, ing sablang sinabi ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, lalakwan ko kaya kayo. Ing kanakong kapayapan, yang babiya ko kaya kayo. Kapayapan ay nakalupa ning babiya na ning yato. Eko sukat mababalisa o mitatakutan. Dimdam yung sinabi ko, makoko, dapat magbalik ko naman kaya kayo. Nung liguran niyo ko, sukat kong tumula, king munta ko king iba. Uling ing iba, may gitsa ka na ako. Sinabi ko na itingeni kaya kayo, bayo pa mapalyari. Panpotang mapalyari na, maniwala kayo. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Maya payabak po kaya kayungan. Anyang misan maglakad ko keng shopping mall, kay ba't may nakit kong masanting as salamin. Aning kadagul, potang minarap ka keng salamin, akit meng gusto yung kaya kang sarili, kanyang libutad sentro. Waning ating makasulat kitang lalam, karatula, nga nang makanyan. Face your fear, nga na. Arapan me, ingke kang pitatakutan. Naro, mamakailiya tayo ng salamin. Wala mo sinabi na, your face is your fear. Ingke kang sarili, ingke kang pitatakutan. Sana'y makanyan na po. Sana'y tala pitatakutan din kaya katang sarili. Naning kaya kong pitatakutan. O iting kutang. What are your fears today? Masanting balo mula bang kanita, ahirapan mula, din kaya kang takot. Ding usual na takot, takot king sakit, takot king pamikawani, takot king kamatayan, takot king aksidente. Ting kaya na kan nating takot king exam, kaya tutukin banwa kaya, kumustahin ka na akong mestra, atin pangusungin, FOMO, nga didamya po ita, kaning kaya na kan, the fear of missing out. Puri na sabihan, tatakot, ing katatakutan da rin yung generation ngayon itang lamihabe king uso, itang mitawli laking uso. Mitawli laking pisasabihan, mitatawli laking gadget, mitatawli laking uso. Datanggap pitatakutan da ito. Din kaya katangkaya na kan. Siguro may itong takot ngayon kayo ng parokya, mama ko ni Apong Arnie, kalambat na katamong antabayanan kaya ni Mexico, may pakananutan na kaya kanyan. Bigla yung mama ko yung kikatang pastol. At hindi ta katakot Lalo na, yung kayang daratang nga ba yung pari Mexico, po tagalang, maselan niya, makatakot niya. Nanuya kaya, pote, nakalupa ning dati tang Paris priest. Orending lati-lating takot at yung lubta mo Pero baloy po yung mas mga regula takot, yaku, personally pitatakutan ko, ngayon
Atin lang sasabyan kiti Pilipinas, papanayari kay katamo. The big one. Yan. The big one. Earthquake. Aranasan de Thailand, Myanmar, possibly. Kiti kano Pilipinas, pwede yan datang itang 9 signal, signal nga ra, king Richter scale, makanyan kasi ka na, ayun, aro, karakal na rugosiran yan, sana malaos o agad datang. Pero piyadyan niya nga na. Nya, may tatakutan tamo. Misa na iglap, pwedeng mawala. Inge gana-gana. Yapin itang takot dito, king puso tamo, po. Masanting maging maingat pamurin at makasadya. Pero ita, paidikta kitang altuldo, yung mo nakagawa itang gagawan mo. At yung pang metong makatakot niya, niya kubalo nung darandaman niya, itang ausandang AI, pikayli-kayli tayo, pero artificial intelligence, kabias na ng AI, yung hanggang utak, isip ng tao, piyabe-yabe natin yung processor, computer. Anyan dyan ng kutang, pagawa mo, agawa na. Piyabe-yabe na nga hanggang kabias na may tipon. Anya datang yung panon, potang kontrola na ring computer, ning robot. Tutuita, datang yung panahon, sakupa ning tao. Nano kayang maging bunga na niyan? Ngayon may lako la ring magobra, may dayo la ring mimisip. Pating manopera ngayon computer na ng pong robot. Ala ng ding first world countries na po. Yung technology, yan ang gagamitan. Yung makatakot po, akmula na kataning technology. At yung takot tamo, dakal tamo takot. Yung kaya kayong personal na takot, nanula mo. Kasi, ingamano na nga pong gino kaya katangin eko mababalisa, eko tatakot nga na. Do not be afraid. Manabilin niya pa makone. Eko sana mataloti nga na. At ko pong basa, misan nga na, fear is a waste of time. Keng larangan ng clinical psychology. Psychology, pamag-aral, keng behavior na ng tao. Asal, panugali, gawi. Ating metong researcher, yung Laguna, Melanie Greenberg, metong yung clinical psychologist, ginawa yung research, pilang banwa, dakal niya linawe tao, peg-aralan. At sinulat na igatang libro ng Stress-Proof Brain. Nga na. Metong kares sinabi na ka rin, 85% of what we worry about will not happen. 85% ning katatakutan mo ngene, kasdan mo nga na, naman malyari o maganap. Yang lalon mo, useless pin naman ning sobrang takot. Di ko pong kaluguran, kaklase, hanggang yan makapagmaneyong sakin, kasi tatakot siyang maksidente. Ito'y sabihan na kaya kami, pota may aksidente ko nga na. O, 30 banwaning mila, pas mag-practice siyang ganyan Uli na nin takot na, mabibiyasang magmanehong sakin. Pawo namin takot 85% of your fears will not happen. Kadua, at nga nanitang libro, to fear is to endure it twice. Gustong matakutin ka, makatadwa ka magdusa kasi gustong milyari itang katatakutan mo, iting pa magdusa. Gustong milyari. Itang kadwa, paman malilyari, magdusa na ka. Ala pa man, at yun na ka rin. Kitang anxiety nga ra, kapigagan na kan, worry, kabalisan. Ngayon, biyan na nin tao po, tang balisakam pong, kami paindaton, ala kang biye, ala kang sigla, ala kang gilas.
Yan naburini nga pong gining makanyan. Yaking larangan ng clinical psychology, ko masyadong maging mataloti. Ko tatakot nga na. Over fearing is a waste of time. O ngayon, dagdagan pa ni nga pong ginuking ebanghelyo. Dagdagan rin nga duwang sangkan ng clinical psychology. Dagdagan ng theology. In theology, in tuturo ng Biblia, ng pisamban, do not be afraid. Bakit? Babayang atlong sangkan ng apong Ginoo. Number 1 nga na, king ebanghelyo na, yung banal na Espiritu, turwanan na kayo. Itubod na yung pa, kaya kayo kalakoko, iturunat paganaka kaya kayo ing sablang pinabilin ko. Garantiya, insurance siya na po, na potang arapan nakataning takot. Datang ya kaning banal na Espiritu, sunlag ya keng kang isip, niya pala ning kay, potang at taking makanya na sitwasyon, bigla tamong sasala panlalawi. Potang bigla mo nangaintindihan. Halimbawa, terminal cancer, kasakit ng kabayat ng problema niyan, sakit, makatakot. Potang datanging banal na Espiritu keka, so paano kang umunawa, tumanggap, mintindi, at baluyo po, potang datanging banal na Espiritu ka rin masakit ating terminal, akwadang makatiman, ang pong magpayapa. Potang akwadang nga intindihan ng sabla at atanggap. O iting banal na Espiritu, karin magumpisa ng kahit ang pag-asa na magumpisa lang lumaban, magumpisa lang magpakasaya, magpakalusog, at tumanggap king realidad ng biyata mo. Yung maulaga, maging payapa. Payapa. Aliway tang balisa, tatakot, manangis, gagaga, alam pag-asa, makalunos. Potan dating yung banal na Espiritu, makaisip kang paralan. Makaisip kang dakal aparalan. Pangkanita, mirinang kang faith, hope, and love nga na San Pablo, kasalpantayanan, pag-asa, ang panglugod. Nga nga na nga po Ginoo, ko tatakot, datanging banal na Espiritu kaya kayo. Kadwa, nga na, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Aliwayang kapayapan na babiya na ningyato. Aliwayang klaseng kapayapan yung babiya ko nga. Ulitan tayo king misa ito eh. Ing kapayapan ko nga na, yang babiya ko kaya kayo. Metong yang kapayapan makabilib, anyang papako de king krus, anyang mamamataya, magkasakit, karumaldumala pa magkasakit, aning kapayapa, king kilom. O iting babiya na nga pong Ginoo, ang giyang maproblema ka, mabayat, ang giyang nano-naning mangulok yung isip mo, potang di na nakang kapayapan ni nga pong Ginoo, midayo ita, pero king kilob mo, anak ang katahimik at kapayapa. O iting kapayapan na ni nga pong Ginoo. Ang giyang maproblema ka at mautang, kami lalako pag-asa, ang pong tula king kilob. Hanggat may buhay, may pag-asa. Totoo ito. Panibatana, nga pong Ginoo. At ito po yung katlo, yung mismong presensya ni nga pong Ginoo. At syuke katamo, nga po na nga na, I will be with you forever until the end of time. Balo yung Pasko, atsyuta na king 6th Sunday. Kakaba na ng piyesta ngayon mapupupos. In resurrection, Pasko, maputi. Pag anakanan ng pisamban,
makoy nga pong Ginoo kay kayo nga na. Manatili ya kay kayo. Ing bayo at misteryosong presensya na mantabi kapila naman kay kayo nga. Ngaliwa itang physical, ita niya kakit Itang bayo at misteryosong presensya. Itang misteryoso kasi at suya. Katutuan niya. Emiya gulutan ng katutuan at suya. At itay apagdudan. Ing kayang presensya. Nga dening atlong deni, ilaring garansya. Atlong karagdagan sangkan, ban mila ko tatakot, king kaya katamong biye. Santing da pong paganaka kaya katamo, lalong-lalo na karing kapatid tamong dakal pitatakutan, ding balisa, ding emi paindaton, at marakal takot. Do not be afraid, nga na nga pong Ginoo. Datangan na kaning espiritu na, di na nakang kapayapaan na, ampong manatili ang kabang-kaba, king siping mo, king bayo at misteryosong presensya. Ngayon Domingong ini, pigo naman tayo po at isane. Face your fears. Iyo kukut-kut. Arapan nyo la at pabustan yung manigobra la rin atlong grasya at kalam pagkalub ni nga pong Ginoo kay katam. Karagdagan karyata nga dua nitang clinical psychology. Ulitan ko la po ta kalingwan nyo la po. Kiraklan karing pitatakutan eman malyari. Kadua, gustong panihang tatakot, makatadwa ka magdusa. Ing katlo, ing banal espiritu, datangahan ka. Kapat, ing kapayapaan ng sinubling mebye, yang babiyan na keka. Ating tawli, ing manatili ng presensya. Ing midayo keka, manggaman, kapinan. Amen. Sasalpan tayo ko, king Diyos, ipanglubos mayupaya, di na lang king banwa at yato, at kang Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upaya ning banal na espiritu, mibait kang nuan na Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ipako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinobliyang mebye, pepaitas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ipanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukom karing mabye ang pongmeng amate. Sasalpan tayo ko, king banal na espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pangasmak ding banal, king pangapatawad na ring kasalanan, pangasublirang miring mete, at king bie alanganga. Amen. Iparamdam mo kaya kami, O Ginoo, ing bayo at misteryoso mong presensya, busalmi. Kabang ngaming manalangin, Ginoo, mamaleka kaya kami. Itamongan po, Ginoo, mamaleka kaya kami. Ban king pamisalangsangan at pamibadbaran king iglesia ning kakatang panawon, ding kristyanong milibayan amano, arasan at titiwalag, ing metong at metong, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Ban mi katetagan tamong maging tapat, king kadwang konseho, Vatikano at makomberti, king kayang espiritu, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Banding maliligalig at tatakot, manakit lang kapayapan, king hebanghelyo ning Ginoo, at mika kamalayan lo, king lapit no, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, mamaleka kaya kami. Banding alagad ning Ginoo, ngeni
era isakwil ing espiritu, nune bagkus, akilala ring magobro, king yato, at king iglesia, ring kasalukuyan a panahon, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, mamaleka kay kami. Baning kekatang kasalpantayanan, yang maging kapayapan tamo, ing lugod ning Ginoo, maging tula tamo, ing kabilugan tangbye, sakupane at pamalenan, ipanalangin ta, king Ginoo. Ginoo, mamaleka kay kami. Ngeni po, adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Malugod ming Diyos, manatili ka sanang kaya bemi, itubod ming kaya kang banalay espiritu, at ipakit me kaya kaming iba. Bahan mi ka, kapayapan kami, manatili, manggaman, kapilan. Amen.